ndumva nisonje. Yumiwe niko wavutse. Ubundi se njya byinshi. Uziko njye gusanga renzaho umuyaga. Ubwo bidateye n'ubusanga. A few moments later. A few moments later. Ariko si ibiryo byanjye bishyize igikoma cyanjye kiremaga. Ya kwa muganga barebe kugifata. Bashyire igikoma. Ihangane wese ko ahaze. Mpagase ura n'ibintu. Usara hindi. Ubona ko mwana. Bikiwerewe. Ya kwa muganga barebe kugifita ubwonko mu mutwe. Abijyanye ntabikanze. Yumiwe niko wavutse. Wenda byose ariko. Yesu! Usowe n'indi. Kare babwivanga ntibabura. Hey! Hahiye mite mi ba mi. Base uraza nura uruti wowe urinde. Yumiwe. Ko wavutse. Atwitse go. Yumiwe niko wavutse. Asubone mbona indurimo gukomana. Ni Dizzo Comedy. What? Ntabwo se wumva baza no kumwe agiye kurya. Kanje. Salam. Seman, comment utishimye? Ndishima twakobaje. Oh shit! Ubwa nabi ntibitwekeye ikibazo. Ahubwo man, mbwira vuba iki kugenza umuhini imite nico mukene. Nari nje gusura. Abantu saa sita. Ubu si mpamagara kuri telefone. Seman, ndumva ibyo bitari ngombwa kuko n'ubundi nsanzwe nza ntire muteguza. Ahubwo sinzi icyabaye kabisa kereka niba hari akantu uri kunyinga. Gira vuba kuko ari ushaka kwigira. Hano buretse bigenda ikigiye kuri iki kizuba urabujyayo. None se ubwo man, wowe kurijeho urayenze. Oh shit! Man, ndumva utangiye kuzana amagambo atari meza ahubwo tubireke twiganirira ibindi. Okay, sawa. Ngakoresha amasegonda 30 kuko ari amuntu ushaka kwigira. Basuzagira umunwa kugeza rya. Ziba nabyumva. Ese my brother nta kantu wibitseho. Akantu. Nyine ko gushyira mu. Aha, narenga tange nimba ari iki kikugenza atarimba. Oh shit! Ese man, utangiye kuvuga nabi. Ahubwo ngirira vuba man, ndumva meze nabi. Aha nuje kurwarira se man. Oh shit! Papi man inzara wagira ngo baraye bankurupse mu. None se man, uraje mu nkondore, aha ngaho ubonye ari muri restaurant uje. Man, wagire ko wese ko ngikungiza ntabwo kugikoma. Oh shit! Wapi baye nta mugabo umwe igikoma. Hey! Mbese kimwe sabiki. Ntamenye igikoma. Ahubwo nubwo abigikoma ngoma. Ahubwo se nimbura umwe igikoma ugura umugabo nyabaki. Oh shit! Semana akanye niyibagije koko yuko kwiskura niwe wafataga ya mbere mu bamwe b'igikoma. Jesus is Lord. Man, nuko icyo gihe nari ndi umwana. Mwana Dizzo. Wewe tujye twiga sinema hano wari ufite imyaka 26. None se kandi ibyo bizanye ite kandi byararangiye. Ntare bitubireke nyine. Gusa nyine ndabona nyine ibyo nagusabye wanze ko kubima merekeza ahubwo nitanye. Ngo kugwerekeza apto nakore gusohotsa hane ndaje mwerekeza. Oh shit! Siko mudashaka guhaguruka. Akana kumbe ese urantegeka ni wanjye. Oh shit!
Semani ko mvavyuka nyuma nabi bimeze biti. Nzabyuka yabyukiye ibumoso. hafi bari ni amasaha shamwana abona ndimo ndicira isazi mu maso Abuze iki Semani? abuze ibyo kumira Yewe shaka numva none turwaye indwara imwe ubwo numva ntacyo nagufasha. ahubwo genda nire nako niryamire None sije kujya kuryama kandi warumbwiye ko hari ahantu ugiye. nako ndaberetse ndabona izuba riri kumena imbwa agahanga rigasohora imbwa akazi mu nzu. Arewe ngimbwa akazi ninde? aho se wa mugore wigeze wumva hari uvuga izina ryawe ubundi wa mugore kuzayitambika amenyo y'imingikirane ahubwo tujya gukora n'imirimo. Aha ndabona mutangiye gutongana ariko mbe nigenda ahubwo ngwino umerekeze. ase usohotse hanze ndaje muherekeze. Man, ibi ni ibiki? Mbega umugabo. Shana nicanga isazi mu maso hano hari ibiryo. Igihe nahereye nakiza none iteretse ijyaga igikoma n'isahane y'ibiryo. aho mvabwe wa mugabo iyo uramuka umenya igikoma cy'abana nari buguturetse. Jesus is Lord. Abana se utagira? bari mu nda. Mu nda se mu nda niho batwika. Yumiwe ni kuba ahubwo ni isi abana ahubwo ni abashyitsi bibereye mu. nyine bari mu nda nyine. yumiwe Nakaraba kiteretse. najya wanyubahoreza kitabatwika. Yego mubyeyi mwiza yita ku bana we bataranavuka. Bana bambaye ntibanzanye inkweto. kamwe ruhurura. Ubwo bintu bisubusamba. igikoma cy'abana. hapi wani ni duki ni gakeya. Bireke sha n'ubundi ukwimye ibishyimbo wakunze imisuzi. barutsonda imisuzi. Uri imisuzi nyine. ukaze mani kwa bariri gasura usuka umusaya nyama yo kotsa. Yesu Yego sha ubundi nari nabuze icyanga dutanya reka muri abo bana bacu barangire hano ku gikoma. yumiwe ni kuba wayikize. Ahubwo se bisize. Sawa sha urakoze kunyina. vaye nyine. What's up man wa mungu wanyu Dizzo mbashishikaza gukora subscribe kandi nkomeza kubashimira ku bwitange bwanyu mukomeje kutugaragariza mukomeza gukanda subscribe like comment na share ubundi tukomeze dutwika.